Parlok bro kam tam tigi parlok rawan ke baju sultanat bahaban lece ki competition kwai do ka ba per dan mentang wala HP ya kene ka notice kwai do ka best bahanam ta jong pi ki parlok rawan ha ka ba dei pat kasni Independence Day kata ka kasam tarik akos kene ke je ko kwai do ka de po sadu salab group ha ka ba ki price kilon ka biang manam ta jong pi ha ka ba ki don sau tali kilak kene ka ba rung lok tang praspa tingka dan mentaci tendon kan puli HP ya kene ka notice kwai do ka best bah po sadu salab group ha ka kasam tarik akos arjara pulai tongi skap mentah pasal skap bahaya kene notis bangan play shopi yawan syaga dia ko kwai kabam dan nega jia ko kwai dok kabam bala penyai di iba rang kacakah de kadai hapo sadau salhab group katarikan de ka khasam tarik akos arjara pulai kene kacakah kadai sadau salhab group kadai hapo East Kabil district de katarikan ka khasam tarik akos arjara pulai kadai sni Independence Day tiket kelong tang pas pak tinggal si tiket ane shiru yang way kwai teki price kelong kumne harum kabanding tong penjok cilak san pak tingkah kabar penjok cilak kabalai penjok cilak kabasau penjok cilak kabasan penjok cipojar kabandru samajar kabanyau sawajar berkabalai lajar perkadon ru ke constellation price adu cipo tadi mar kasan pak tingkah te ente dok kadu shiton haka kendai tarik akos arjar pulai haka por janmit hadut shiton ente doka hak ini jepung apo sadau haka kendai tarik akos arjar play ke porjamit tikitu parok rawan juga setenat pan lek te ta lek pek ya kene ke rukom te doka ka kina penyai te NI bu jaka lupa haka katsau tarik akos arjar play porjamit bat en bu jaka shua da gistikar da haka te kasi kan nondu ka lok kidro hak bakal lokru ke bandingkong pinjok dak skoti semai brand new ada pimchim ya kan skoti ru pinjok dak bisa cilak tingka tika bar pinjok dak bisa cipo jar berkabalai pinjok dak bisa lajar tingka tika dor tiket ya kan kalau kidro kolong ars pak tiga tiket ada pitit artik telik tiket pinjok lais pak tingka kemudian diskaun pak tingka tika ne kalau kidro kolong mapiang manam tajong pi parlok mana si menta hakaba pinjok dak brand new skoti ada pimchim ya kan brand new skoti ru pimchim dak bisa cilak tingka Tiada pi ko aban tip kamne sebab pun hau new nomor kendai prasan riu iwe RR kendai iwe R kendai prasan riu iwe RR kendai iwe R te parlok rawan kam tam tikiba nathan is kafi listrik nathan melim sebab lecha kene konsen kwai doka hapo saduk sabab group hakaba kene ke jakob kwai doka kolong biang manam ta jong pi namar pa kabairum kolong kabarit ba tang cross patingkan video du saut likilat tengah nget ba pin sayo ek nikilat pada village ya kene kompat kwai doka po sadeu titang ne kublai shubun parlok nget ba pilar sutu ya kene kan notis kwai doka tengin sia kenu ha kete kesmi hasan tarik po sadeu titang ne kublai shubun par nget kini kilak kibaladon saut likide jong pi kublai shubun